nafila e mustahab ka luttuɓe ɓen ɗin ɗon fof wano ragiba e nafila e mustahab ɗiɗo fof ko ɗuma daraja goto no fota kono e malikiyankoɓe goo no eti ɓurdindigol ɗiɗo kadi kono ko haqiqa ɗiɗo ko ɗi gootum raka'ata alfajri darɗe ɗiɗi fajiri ɗe min babi idafati shey'i ila waqtihi ɗo ko wattugol hunde jeynugol hunde fewdo ka nde watte ɗon ani wo ko darɗe ɗiɗi peeral fajiri ani ko peeral fajiri jeyɗe ɗon darɗe ɗiɗi ɓay ko fewdo ka peeral fajiri ɗe waɗete andi ko aslan ko raka'atani ɓay ko musanna raka'atani darɗe ɗiɗi arabu kamɓe haala maɓɓe kan no jogii buy e gootum e ɗiɗi haalaji luttuɗi ɗi buy e majji ko mari ko gootum e buy kono addugol ɗiɗi tun hara wi'aali ɗiɗi kamɓe ɓe wi'ay ɓe adda e hunde ɗiɗi hara ɓe wi'aali ɓe wolali limore nde rajulani worɓe ɗiɗo kitabani defte ɗiɗi hunde ara ko noone gooto si feccike pecce ɗiɗi kamɓe ɓe addira noon si ɗum noon waɗama idafa a ittay nuno on waɗa idafa e muɗum nuno on e idafa on yadata few woni darɗe ɗiɗi peeral fajiri ragibatun ko rerɗaɗe ne laara meɗen sallllahu alih wa sallam maki raka'ata alfajri khayru min addunia wa ma fiha ɗe darɗe ɗiɗi juuleteɗe si fajiri ndin feeri ɗe baraji majje on no moƴƴi ɓuri ko woni aduna kon fof ɓuri aduna on e ko woni ka aduna ɗon no ɓuri dendanalngal jawle e teddule e laamu e ko duñcitorte e nemaji ko woni ka aduna ɗo baraji ɗe ɗo si on tigi o ɓoyama ɗum ñande dargal tawa no ɓuri aduna on few nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗe o accatano ɗe haysi ko setejo juulayno ɗe ɗo ko ɗum no woodi wiɓe ɗe ɗo ko ka sunnaji tentuɗi jeeya ko ɗum selli ɗe ɗo hakkude majje e witiri ko kanji si heeɗodiray kanko addiri ɗo kaka rerɗa ɗon kono ko sunnaji tentuɗi ɓay woni sunna tentuɗo ko tawata nelaɗo sallah sallam rerɗini e yen waɗu o waɗi o duumike muɗum o wi ɗe ɗo noon taftagiru ila niyati tahussuha hiɗe ha to jini e annuye moɗe hertori ɓe anniyanɗaɗe feere wonde ɗum ɗo ko rakatul fajiri na immagol tun naafa yani hunaka nawafil mutlaga no toon naafiloji immagol tun naafa en hey o waktu ɗo fewn ɗo miɗo hetti acciyade immo juula yande immoɗa juula ha karonkuɗa o ɗon annuye on ko annuye juulugol tun humodira e zamanu ɗeɗo no kañum no mari zamanu hiɗe mari inde hertinde ko be anniyoɗa wonde ɗum ɗo ɗe darɗe o ɗiɗi ko fi rakatul fajiri on wa waqtuha waqtu majje on ko fewde honde fuɗɗoto bada tulu'i lfajiri ko ɓaawa fajiri ndin feeri sa juuliɗe aɗa fajiri ndin feerude haray ɗum ko naafilo mutlago waɗɗa haray na kanje waɗɗade kanje kan hiɗe mari ko fewde honto ɗe juulete ko tuma fajiri ndin feeri ko hakkude ɗon e subaka on juulede ko ɗon woni waqtu majje on si tawi noon on tigi juulalde o ɗanike o finoygol tawi subaka juulanoma o yewtoya ɗum ɗon yeeso o gasama ɗo aray o juulay ɗen ɗon taw ha o gayna on tumata ɗon o juula subaka on si tawi mo wawi wadde ɗum ɗon ado nangue fuɗude
si tawi o wawi juulgol ɗen ɗon ɗiɗi o salmina noon o juula subaka o taw nangue fuɗali ko ɗen taw o fuɗɗorta. So finoygol tawa nangue fuɗino ɗon kadi ko kanje o attorta noon o juula subaka o. So o fini o tawi ɗon e nangue fuɗugol ko lutti ko ber darɗe ɗi petti ɗo ko subaka on o attorta o juula subaka on. So salmi subaka on woni ha naafugol dagike mo nangue fuɗingue towi seeɗa o juula noon kanje ɗiɗi. andi nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ka wadil aqiq ɓe weetorno hiɓe iwde e setoyagal ɓe ari ha ɓe ɓatti madina hoore subaka da ɓe ronki eyni fowtoɗen ɓe fowti armaki bilali subaka on wattama e sokeje mana findina en subaka o. bilali jooɗi ɓahi ɗon e leggal bindere leggal fewti ka nangue fuɗirta ɗon ka hentorta ɗon fof waliɗani kankadi o gerdi ɗon e ɗoygol ngol o soƴƴi ɗon ha waɗani ɓa ɓe ɗani ɗon ha nangue fuɗi ngue towi ngue ñaaɗi ka ɓalli maɓɓe ko nangue ñaaɗi ka ɓalli maɓɓe ɗen ko ɗum findini ɓe kono laaɗo atti finde laaɗo hawtini bilali nam wiyano ka subaka on ko e juuɗe ma an sallijo woni ni wallahi koko nangue on kon nanguimmi laaɗo maki awa imi mahi ɗo ko nokkuji cheytane jiɗino ɗo mahi ɓe dirti ɗon ɓe yahi yeeso seeɗa on to mati ɓe salligi ɓe hawji awa ɓe juuli rakatul fajiri on taw on to mati ɗon ɓe juuli subaka on. o wi wa man dakhala al masjida mo naati ka juulirde fa wajada al imama o tawi almami on yusalli subha no juulude subaka o juulani rakatul fajiri on ko honno watta tarakahuma o acca juulgol ɗe kanje ɗiɗi wa dakhala ma'ahu o naata wondude almami on o kontidina e almami on. ɗo so ari tawi julde nde darnama juulan rakatul fajiri on ka suudu o haray ko yo tawto almami on ɓe juula. so almami salmini o yoɓayde nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñande go o yii goɗɗo no juula ɓaawa subaka on juulama umaki a arba fi subi onon subaka on ko nayi ɓaawa salmi o inni o ko ɗiɗije ka rakatul fajiri wonnomi juulano nelaɗo fanki ɓaawa o fanki holli wonde ɗum ɗo na ella nelaɗo andanta goɗɗo waɗi ella ka diina o fankanamo tum mo andi fankugol makko ngol haray woni sharia o inni wa in uqimat alayhi salatu si tawi noon julde nden darnama e hoore makko kanko neɗɗo on wa huwa kharija al masjidi tawale kanko himo ka yaasi juulirde mo ka tande juulirde tawile o juulano rakatul fajiri on o wi ɗo fa innahu no kanko yarka'uhuma o ruƴƴayɗe kanje ɗiɗi yaasi ton ma lam yakhaf fawata raka'atin ɗo nde o hulali darde laawagol mo darde almami aranere nden laawagol mo fa in khafa dhalika si o huli ɗum o tawi ɗo yo ruƴƴude ɗe so ari o tawi almami waɗi rukuɓantike haray ko onno o watta o wiye dakhala o naati dayma al imami wondude almami on ka julde almami o terto ɗon ruƴƴugol ɗe hande kadi ɗo no lundi hadis ala sa sallam maki ida uqimati salatu fala salata illa al maktubata si tawi julde darnama julde farilla darnama haray juulugol ala hande kadi sina julde farilla nde si woni ha julde nde darnama goɗɗo sincata ɗon naafugol hande kadi haray ko julde farilla tum sen farli noon joni julde farilla no jokkunomo joni o ari o juulali fana o hewti tawi alansarano darnede imo ka yaasi juulirde ɗo est ce que o juulay fana on yaasi ton
o ara noon o tawtoya almami on ka alansara ka o tawoyiɓe o ɗo hadis on ɓay o wi si tawi julde farilla darnama haray julde ala sina julde farilla oɗa kadi ko julde farilla woni hoore makko wiyaɗo mo wawi juulude si tawi o andi o heɓoyay darnde aji ko darnde wotere e juuɗe almami o amma naafugol wona ka yaasi juulirde ɗon wona ka nder juulirde si darnama tun haray ko julde darnande ko nde ɗo hana juulede so wino joni himo ka suudu makko ndun woɗɗodira e juulirde nde ɓattodiri ko kawtal joni noon mo wawi juulugol ɗon heña o ara o tawa ɓe waɗali ruku ko almami juutina jande nden yalli ɗon ɓay ko naaka takko naaka nder juulirde o naaka tande juulirde ɗon mo wawi juulugol rakatul fajiri on fi kala darnama ɗon karama koɓɓen no yeddodiri woɓɓe inni hihi o wawi juulugol ɗon woɓɓe inni o hay ɗon na yo juulu ko yo arta o juulda e almami on si ɓe gayni on tuma ton o juula sabu so juuli julde nde no selli so ruƴƴi toon o andi o juulugol ka tande juulirde ma ka nder juulirde harana ko almami woni juulude kon ɗum no wawi goɗɗo ara tawa mo juula ɗon sikkito inna est ce que o ɓe no gasa ɓe kañum juulta ɓawo almami ɗo sa yi ɓe juulani ɓawo almami ɗo na juuleta ɗo ɓawo muɗum asalam wiyen ko rewo o feƴƴa o rewi tum o hayni keɓe almami no julnato yimɓe goo goɗɗo kañum no juula ɓawo to kañum tum feere he almami e juulirde kaarire mi anda ko honno ɓen wayi par ce que mi tawi ɗon karama ko kaaren hiɓe juula ɓawo toon kamɓe tum feere ɓe juula ga ɓe juulani ɓawo makko ɓe inni adday yimɓen tuuma mo ɗum waɗi na on tigi ruƴƴu ɗon almami no julde foti ko on ella ɗon fotina on ɗon ella ɓaytulan maki si tawi julde darnanama julde go ala sina julde farilla nde ko tawon tigi jarbu si tawino on tigi fuɗɗike ruƴƴugol ɗe o heeɓi darde luttanimo darde wotere tun salli ƴetti micro on darni o taƴayi julde nden o tawta almami ka yo timmi imam ahmad ahlu zahir ƴettoɓe ko feeñi kon e hadisaji mbeni yo taƴu fewndo ka darna tawi mo e nder naafugol ko yo taƴu ɗon yo salamu aleykum rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah jumhur e ɓurɓe ɗude ɓe ɓeyni o ɓay tun o heeɓi darde yo wattu ɗon darde goo heña noon wona yo tongi Allah ko ɗum ɗon ɓuri nanade ɓe Allah subahana taala wala tubtilu amalakum taw bonnu golleji mon ɗin amma sincugol ɗon julde naafe ɗon dagatako o wi wa yustahabu an yaqra'a fihima bi ummi alqur'ani faqat o wi wono yiɗa on tigi janga e ɗe darɗe ɗo ɗiɗi rakatul fajiri on o janga fatiha on tum mi anda honto ittingol yiɗegol ɗon nelaɗo ma kaali on tigi jangu hunde kaari ɗum ɗo na ko yiɗa fes ko yiɗa ko yon tigi aggu goɗɗum e hoore fatiha o no gasa ka o ƴetti ko neɗo min aicha no maaki no filli nelal men sallllahu alayhi wa sallama ɗeɗo darɗe ɗiɗi o raɓɓinɗinene ɗe moƴƴi o wi hay men sikka e wurin hay o timminali fatiha hakken ko yaawi no gasa ko ɗon o cippi wigol yontigi janngo fatiha on tum kono ɗum ɗon nene men aicha ko holli wonde nelaɗo no yawnenoɗe o nennataɗe wona o dennita naafiloji goo kono ɓay son tigi aggi ɗon hacci ko qul huwa llahu kala aya mo o jangi mo jogi baraji 10 ko pellet mo juuli rakatul fajiri jangi fatiha tum gayni oɗa o juuli rakatul fajiri o waɗi fatiha o watti masalan qul huwa llahu ka darne aranere ɗimmere nden waɗi fatiha o watti qul audu rabbi nnas sikki ala on ɗo no ɓuri baraji ɓe fof no sellani ɓe goy
fatiha on tun no yona ka yonugol nafiɗum no ko ɓay o wi no yiɗa konngol no yiɗa ɗo ko ngol ɗon wonde e wiƴƴitade ka yonugol kam pellet fatiha on tun no yona hara noon no yoni ket eta ha buuri kono ɓurgol moƴƴugol ngol ko ya aggu goɗɗum go e hoore fatiha on fiya heɓo ɓaynano maki kala harfere nde jannguɗa e alqur'ana ina jogii ɗum baraji 10 haray no anda oɗa waɗɗo fatiha watti ɗon goɗɗum goo ka ɗuɗugol baraji emo mari ɓuri oɗa hattuɗo e fatiha on tun kono yonugol ngol tun noon ɗum noon haray no yona no wiruɗen noon ko ha ɗo addanno en rakatul fajri on o wi ɗo faslun keerol salatu adduha julde walluha wadduha ɗon no law yimɓe ba on ko laaɓe janngayno mo walla laalina waman lalla fa innama yalillu ala nafsihi dalla ɗuma noon ko longingol faljerewol num law kono neɗɗo ko ko maɗɗina o ko ɗum o tuttata ɓay si karamo ko ma si o jannginima faljere ko be wowta nden faljere ɗon so ari juuɗe karamo ko ma janngima o en e sikka ko ɗum ɗon woni ko selli ko ɗo e andoygol goɗɗo ko yeytoygol ma ɗum ɗon ko faljere an iɗa anndi karamo ko ma ko janngima ko goonga ka ɗum waɗi ɓen feƴƴunoɓe law ɓen ɗon ɓe felnaaki fes haɗata kadi jande maɓɓe nden ko ɓe jannguno kon Allah jaɓana ɓe wama kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula men lettata yimɓe haa men immina ko yeetoɓe holla ɓe ko selli kon tigi tigi ɓe wiya men sali ko kayril maklubi alayhi wala lalina ko noon ɓe janngidirano kamɓe ɓe anndi ko ɗum ɗon ɓe annda goɗɗum gosina ɗum ɗo ɓe janngiri ɗum alhamdulillahi kono noon jooni e heɓike ka sellintinne ɓa heɓi ka sellintinne waɗɗike yon tigi sellintinnu o moƴƴintinna faljere nde anndama ko faljere pellet kayril maklubi alayhi wala lalina ko jande faljere pellet sikke o ala e yon tigi moƴƴintinno ta on tigi mawnintinno faslun salatu duha mustahabbatun wa aktharuha 8 raka'atin o wi julde walluha ko yiɗa ɗum ɗo kadi ko min babi idafati shay'i ila zamani fi'lihi salatu duha julde juuletendo fewndo walluha ɓe winri ko julde walluha par ce que walluha on jeynde ɓawi ko fewndo walluha on nde watte o wi mustahabbatu nde ɗo ko yiɗande laano makanen fi ɓure julde walluha o maki salatul awwabina hina tarmudu lfisalu julde huloɓe Allah ɓe Allah yiɗi ɓe ruttiɓe Allah ɓen yiɓɓe Allah ɓen ko tuma seelen on ñaaɗi nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam mo juulayno walluha on ha o duumo e muɗum ha ɓe sikka waccata ɗum fes kono hunde kadi o acca ɗon ha ɓe sikka ɗum o yejjitino fi muɗum so fuɗɗitoyo kadi ko noon nene men Aicha maki kana yusalli duha hatta naqula la yatrukuha wa yatrukuha hatta naqula la yusalliha wa yusalli ma sha Allahu an yusalliya o juula ko Allah taaginanimo yo juulu kon ko ɓe udditi fatu makka ko waɗi o juuli ɗon walluha darɗe 8 salla 8 raka'atin won hani fillori noon o juuli darɗe 8 o inde ɗo julde ko yiɗande wa aktharuha ko ɓuri ɗuurude e mum kanko inni 8 raka'atin ko darɗe 8 owe no wawi ɓurnede no wawi waɗede 10 woɓɓe nonni ko 10 ko ɗon wo hatti woɓɓe inni o ko selli kon happaka ɓaynen min Aicha maki usalli ma sha Allahu an yusalliya o juula ko Allah taaginanimo kon ko Allah hoddiranimo kon ko ɓuri famde kon ko darɗe 2 ko ɓuri ɗuɗde kon ala ka hatti
kono yontigi ƴettu ko duumodata e mum ko townata si tawi o tawi ko darɗe nayi ko ɗeɗo wata duumudude e muɗum hara ñande o juuli wallu ha o heɓay nayi yo ƴettu ɗon siko ɗiɗi yo ƴettu ɗon ɗo ɓuri hande o juulugol ɗo darɗe 10 woni aɗo fayda yontere kadi o juuloya ɗon darɗe 2 wonoya kadi neeɓa o juula darɗe 6 o waɗa zigzag ɗaɗo men sallllahu alih wa sallam o maaki ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗin ko kontigi duumi e mum kon ɗo ko ɗo o hattin ɗo joni noon waktu wallu ha o honto fuɗɗoto ko honto hattata waktu wallu ha o fuɗɗoto kanangue fuɗitowi seeɗa innen ɗo 8 heures e sangaji goo ko 7h30 andi e fuɗɗugol nangen e mutugol wonde e sa'aji ɗin no lutodira hakkude setto e dabbude e ndungu e ceeɗu duka kange fuɗɗi nge towti seeɗa ko ɗon naafe ɗen haray dagike ɗon wallu ha on haray naati honde lannata ha tuma nangen tumbi ka hoore ɗo sin ɓaysi nangen tumbike kadi ka hoore ɗon e ngi liiƴaade ɗon kadi hara naafugol no haɗa hakko no fof on tino wawi naafude mana ha 12h30 on tino wawi julde wallu ha ɓorde 8h ha 12h30 nde on heeɓi feere ɗo wo mo wawi juulugol wallu ha o ɓuri moƴƴude kon ko on tigi jooɗo o janga so juuli subaka o janga ɗon alqur'an o janga alqur'ana ɗon o janto ɗon inde Allah o du'o ɗon ha nangue fuɗatowo seeɗa on tuma ɗon o juula siko darɗe ɗiɗi o heeɓi ɗon siko darɗe 4 o yaha si ɗum bonnantamo golleji makko hittuɗi si bonnay yo o wawi yawde o jokka ka golle to mo wawi juulode toon wala o hewto e Madina o saado ha o gayna on tumati o ɗaɓɓa ɗon ka o juula nam o wi wa tahiyatul masjidi no jaa kadi e sunnaji e rerɗinaɗi ɗi wa tahiyatul masjidi e salmingol juulirde nden salminode darɗe 2 wahiya raka'atani ɗum ɗe ko darɗe 2 woni tahiyatul masjidi salminago juulirde nden ko darɗe 2 gabla an yajlisa ko adinde o jooɗagol ɗum ɗon kadi ko sunna bimana wa min as-sunani tahiyatul masjidi nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki ida dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yarka rak'atayn kala wo e moɗon natuɗo e juulirde wota o jooɗo ha o juula darɗe 2 ko sunna rerɗinaɗo e muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñande goo tawi mo julnude juma o fuɗɗike hutuba on goɗɗo ari no wiyeteɗo sulaykul gatafani o ari o naati tun o jooɗi laɗo taƴi hutuba on inni a juuli darɗe 2 salmingo juulude nden o inni owe ɗum fo salli imo juula o immi o juuli laraba o gayni o maaki ida dakhala ahadukum almasjida yawma aljumuati wal imamu yahtubu falyarka rak'atayn qabla an yajlisa walyatajawwaz fihima o kama qala sallallahu alaihi wasallam laɗo maaki hey si goɗɗo e mon naati e juulirde ñande juma tawi almami no wadde hutuba yo juulu darɗe 2 ada o jooɗagol kono yo raɓɓiɗinɗe malikankoɓen no wi wonde on si almami fuɗɗi naati jooɗi ka gangunal sa naati ka juulde wona ya ruƴƴu ko ya heɗo hutuba on ko noon ɗon hadis ɗo gasa o hewtano ɓe dan ɗo noon si on tigi naati fewndo ka naafugol dagi ɗon no fottanayo on tigi naafu so on tigi naati noon fewndo ka haɗa naafegol ɗo no yeddodira moƴƴi noon en janngino ɗum noon e defte goo wonde ko ɓuri sellude ɗon kon ko imamu Shafi'i yahi e mum kon ko wonde harayno ko yo naafu fewndo o fewndo o naati ka juulirde aray ko yo juuldan 2 si o jooɗo o wi wala tafuutu ɗen ɗon laaworta bil julusi jooɗagol fi on tigi naati joni tun o jooɗike o naati tun o goɗɗo tawi mo weldi no habbinomo o jooɗo ɓe salmodir tun ɓe tokkitiɗo yewtere seeɗa haɗata kadi yo immo juula kono ko ɓuri moƴƴude o lanumaki qabla an yajlisa ko adi o jooɗagol
kono sewi o yejjiti o jooɗike tun o andi to de mi juulale rakatul tahiyatul masjid o yo immo juula ɗo kadi o ga en joni noon o tahiyatul masjidi kala ko on tigi juuli naati ka juulide juuli haray o naatori nder ton si tawi a hewtugol tawi darnama a juuli julde farilla nde naatori ɗon naawi ko joni sa gayni julde farilla ko yayimo noon tumata juula tahiyatul masjid sa naati a juuli dar ɗiɗi rakatul fajiri on haray tahiyatul masjid o naatori nder ɗon mana tahiyatul masjid kañum kala ko ɗuman kala ko on tigi juuli hay sina tahiyatul masjid haray naatori nder to woni ko farilla woni ko sunna wa qiyamu ramadana no jaa e sunnaji ɗin kadi daragol naafa e suumaye qiyamu ramadan e tarawi ɗum salatu tarawi wa huwa 23 raka'atan ɗulle ko darɗe nogay e tati bishafi wal watri maɗum wal witri wondude e shafi e witri on ɗum no jaa e sunnaji ɗin kadi juulugol e naafe suumaye laɗo men sallllahu alih w sallam o maaki man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddam min dambihi mo immike naafi e jemmaji suumaye ɗin sabu gomɗingol allah e tanƴinagol baraji ɗin allah yaafoto bakkatuji makko artinori ɗin ma wonde ko darɗe nogay e tati no yeddodira ko jelu e handi no woodi wiɓe ko darɗe 10 petnayo ɓeyde noon won cheikh albani ƴettuka mahagol e ko feeñi kon e hadisenen men aicha wonde nelaɗo ɓeydali e hoore darɗe 11 juulugol jemma wona e suumaye wona ko wona e suumaye ɓe wi kamɓe nayo feƴƴine darɗe 11 few e yewtino ɗon ɗon e manaji muɗum wonde ɗon ɗon nene men aicha koko woyi kon o maaki kono nelaɗo feƴƴintinni darɗe 11 e hadisaji goɗɗi goo naafe suumaye ko beru ko on tigi heɓi feere o happaka o wi wassalatu qabla adduhri wa ba'dahu no jaa e naafiloji ɗin kadi assunanu rawatib sunnaji tabitaɗi e hoore mum ɗin ɗum ko juulugol ado fana on e ɓaawo fana on hadis abdoullah bin omar o wi mi maanditike e nelaaɗo mi hunjike e nelaaɗo mi maanitanike mo duumi e mum kon juulugol darɗe ɗiɗi si juula fana si juuli fana kadi watta ɗon kadi darɗe ɗiɗi si juuli futuro watta ɗon ɗiɗi si juuli geeƴe watta ɗiɗi ado subaka on juula ɗiɗi ɗeɗo darɗe 10 abdoullah bin omar o wi ɗum ɗo mi maaniti e nelaaɗo ɗum ɗo mi fini mi tawdimo e mum nene men aicha kañum hadis mum on ko 4 ado fana ɗiɗi ɓaawo fana ɗiɗi ɓaawo futuro ɗiɗi ɓaawo geeƴe ɗiɗi ado subaka wona 12 konti ƴetti ɗon wono moƴƴi ko newti suna nun rawati o wi wa qabla al asri e ado alansara on kadi ɗon kadi no naafe ɗon noon wona sunna ratiba kono si on tigi ari tawi alansara on no lutti wawi naafo ɗon ɓeri ko heɓitaga o ɗum ko nawafil mutlaga wa bada al maghrib e ɓaawo futuro ɗum ko sunna ratiba wal isha e ɓaawo geeƴe ɗon kadi ko sunna ratiba wa laysa fi dhalika tahdidun ɗum ɗon happaka la sunanu rawatiba no happa ko imma darɗe 10 no aɗa ɗon hadis abdallah ibn omar ma darɗe 12 wona aɗa ɗon e hadis nene men aicha so on tigi ɓeydo inon hoore ɗon na ella wiyatake joni a ari ɗon e fana on waktu on no juuti joni ko ɗiɗi tun juulata ma ko 4 tun juulata wawi ɓeyde waɗa 6 ma 7 ko noon kadi ɓaawo fana on sa falaɗa wawi waɗe ɗiɗi salmina waɗa ɗiɗi salmina ko woni tun sunna ratiba on ko 2 ko ɓeydoy toon kon ko sunna mutlaga bal yusalli ma tayassara lahu accu kanko juulay ko newanimo o wa sajdatu tilawati lil qari'i wa qasiri l istima yani sunna juulugol sujjugol sujuudu dursitagol sujuudu tilawa
alhamdulillah yahdikumullah wa yuslih balakum. Julde dursitagol ɗe gandi no woodi ayeje goo e nder corteji alqur'ana ɗin mo hewti ɗon mo hani sujjude, ɗum wiyete sujudu tilawa. Nelaɗo min sallllahu alayhi wa alihi wa sallam so hewtino ɗin ɗon o sujjayno, ɓe o wondi ɓen fof sujja, eɓe yeddodiri ko nokkeli jilu. Imamu Shafii wi ko nokkeli 15 kono no ɓuri sellude. Imam Ahmad wi ko nokkeli 14, kanko ittintinni wonde nden ka suratu Sad. Imam Malik wi ko ɗe 11 kanko e Abu Hanifa, kamɓe ɓe ittintinni ɗimmere nden ka suratu Hajji, ɓe wi nden ɗon tawaka, selli ko nden ɗo tawa. Ɓe ittintinni wonde nden ka corteji raɓɓuɗuɗi ka suratu Najmi, suratu Inshigag e suratu Al-Alaq, ɗeɗo tati ɓe itti ɗeɗo watti e nde ɗimmere ka hajji to woni ɗe nayi ittaɗe e nder 15 on lutti 11. ɓeni al azaim fellitaɗe ɗen nelaɗo sujjuno e mum koko ɗen noon 11 ko selli kon hadisaji no tabiti wonda sa sallam o sujji e nde suratu wonde ka suratu Najm. Abu Hurayra wi mi sujjidi e nden ɗon e nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam. E Inshigagi men e Alag men joni noon o wi ko hombo sujjata ɗe, o wi lil qari ko wonande jangowo on wa qasiril istima e faandiɗo heɗagol mo, wona wonɗo e nande, ko wonɗo e heɗade. Imma ɗa heɗanade mo ko kanko emo jangude ya heɗanade mo fi sellintinnalngol mo, ma iɗa heɗade tun fi an sellintinnagol an, heɗagol fi sellintinnalngol mo ɗum ko karmo ko jonno heɗade talibajo no jangude, heɗagol fi sellintinnugol karamo ko jonno jangude talibajo no heɗade. ɓeɗo ɗiɗo koɓe sujju. Amma wonɗo e nande tun ɗa jooɗiɗa ɗa coka téléphone maɗa e jenti goɗɗo jangude ɓay nowru ala on mbaalo, ɓe wi ɗum ɗon a anniyaki heɗagol, ɗon a sujjata. Abdullah ibn Mas'ud ñande goo goɗɗo no janga mo rewa kanko e talibajo makko o minat tabiina mi yejjiti inde makko nden, on ɗon wonɗo e jangude ɓe feppodiri e sujuudo o yayni oɗo no jangude anani o hewti sujuudu o sujji on tumata Abdullah ibn Mas'ud ni sujuudu wonande heeɗiɗo enen heɗaki a rewa fecca en nanu en nanor tan so on tigi nanoray wona na be o sujja, so sujji noon kadi en lala. O wi kono ko honno in kana al qari'u salihan lil imamati, wo ko so tawi wonɗo e jangude on no gasa wonde almami, no moƴƴa wonugol almami sa heɗike ko jangata ko o sujji an kadi ko ya sujju. Amma so tawi na gaso wonde almami, ani joni ko yette sojo woni e jangude o gasta wonde almami ya heeɗi a sujja ka a sujjata, kanko ko fama ɗo ko wonde a sujjata. O jantiro noon ko hombo gasta wonde almami, o wi bi an kana dakaran wona hara on nde o laatoto kanko wonɗo jangude on ko gorko, asi ko debbo heɗiɗa ko jangata andugo ko woni e ɓernde goɗɗo. Wala kullin ko selli kon woni ko paykum, woni ko debbo, woni himo salligi, woni o salligaki. si a jooɗi ka heɗi ko janngata kon o hewti sujudere hay so sujjaali no moƴƴi an ka sujjaa itte sikki si o sujji wona noon wasi ko farilla sujjugol ngol woyi wa iddatu sajadati limore sujudeje ɗen nokkuli ka sujjeteɗon allati ɗen yusjadu laha sujjanteɗe ɗen 11 sajadatan ko sujudeje 11 wa hiya ɗelle ma adallati fi najmi ko tawata ko ndende hara na nde wonde ka suratu najmi wal inshiqaqi e wonde nde ka suratu inshiqaqi wal qalami e wonde ka suratu qalami ma suratu alaqi
alagi woni ko lolliri suratu alaq ma wiye suratu iqra suratu qalam ɓay ko wi allama bil qalam woɓɓe ƴetti noon ko suratul qalam wa thaniyati l hajji e ɗimmere nden ko hajju hara ɗeɗo tawaka yani ko 15 kono itta ɗon ɗeɗo wonde ka najimi nden e ka inchigag e ka alaq e ɗimmere nden ko hajji sa ittire ɗo 4 hara lutti 11 koni o yaari kono ɗo woni ko lolli kon e madhabu on ko ɓuri sellude kon ko ɗe 15 noon fof ko minal azaimi ko hanade sujjede e muɗum en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah faamin en dina kam faamu selluɗo arsi ken kadi gollitirgol ko faamuɗen kon o jaɓana ko onen golde kon wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi l amin baban heddi o sujjowo est ce que simo so salligaki noon ko ɓeyarontino salligi yeddunal mawronangal no ɗon kono tahqiqe on ko cheikhul islam ibnu taymiya o wi kon ibnu qayyim eggi e makko ko wonde yamirama sujjugol kono wowlaka toon fi laaɓal ontino salligima o salligaki ala toon o sella kam o salligaki o sujja o sella ko ɓuri moƴƴude yo taw haray mo salligi kono wona charte salam ko o way sujuudo on ala salminago o habbiray ndehimo sujja siko e julde o woni ka cippagol sujjoya o habbiray ka immagol o habbiray sina e nder julde ko sujjoygol ngo tungo tigi habbirta ka jottagol hay o habbirta ɗon habbirgol ala salmingol ala o jangga subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa kana sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu subhana ahsanul khaliqin no moƴƴima kala du'a kon tigi o du'i ka sujudu ɗon